Украина майжилері Херсон вилаетінің базы қысымларында душманнан илік мудафа позицияларына урып кечіп oldu. Бұна женеп мудафа құбетлерінің бірлештірілген координацион матбуат мерkezінің yol başçısı Наталья Хуменюк таздықлады. Украина майжилері руслар ташлап қачқан русар белерінің урбаллары ве сила едеклеріні көстерді. Російська армія біжить, аж гай гуде. І стає головним спонсором ЗСУ. Залишаючи нам багато цікавих іграшок, які ми їм і повернемо в дупу. Наздоганяти будемо їх їхніми же кулями, снарядами. Хай їм гриться. Gecesi Ukrayna майжилері душманның логистикасы ве арттаки силан барларына урды. Бұнен берабер Херсонда паровозная суқағында тешкіл етілген рус арби бөлігіні урдылар. Ерлі сакенлер хабер еткеніне көре, саба дегер үшгалжелер келіп, веранелер тубынден өлілеріні чықары башлаған. Ну все, воинская часть просто посредине. Я думаю, что там никто не выжил, потому что у нас было сильно громко. Сабадан патлавлар Херсоннан шарап заводы тарафында да ештілді. Олған мәліматқа көре, анда да ешгалжелерінің арби базасы ерлеше екен. Патлавлар Новокаховка ве Белозеркеде де ештілді. Пивден оператив командалығы ерлі сакенлеріні мұқай толып, сығанақлар қыдырмаға чағырды. Дійсно, розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється. Коли і що буде, в який період треба ховатися або не треба, я думаю, що кожна людина свідомо для себе може вирішити. Тим більше такі досвідчені наші мужні, потужні громадяни, які перебували під окупацією тривалий час. Украина майжилері Бахмут шерінің Женеби шарқы тарафында олған Кадымаве Зайцева қасабалары тарафындан душман ұжымына ұрып қайтарды. Баштаптың мәліматына көре жебенің бұл қысмында рус ишгалжелері, әм Украина майжилері позициялары әмде жебе сызығында олған Коеве қасабаларынан цивил инфраструктурасына йоқ еткен. Рашистлер бұтын жебе сызығы бойы атеш açқан. Славянск йөнелішінде илерілеме интылулары бошына олған. Противник задіяв розвідувальні БПЛА, намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного. Успіху не мав. Ичбір құрбан нафиле олмас. Біз көрешімізні ғалебеге қадар девам етежекміз. Бойлы сөзлерінен Украина арби құветлерінің команданы Валерий Залужный Украина емайджелері Аңувконы мұражат етті. Украинаның мұстақылығы үшін жанларына берген арбилер ве құранталарына минедарлық білдірді. Баш командан қайдеткеніне көре, бөлі бұтын дүния ғұрурланажақ тарих языла ве миллет тілене. Украина ұзынан эпосы вақтынчы ишғал алтында олған топрақларына қайтарajaq. Президент Володимир Зеленский өз чықышында Украина ичбір шер қасаба ве ватандашы аққанда ұнытмағанны білдірді. Рус терроризмі жевапсыз қалмайjaq, деді Девлет Йолбашчысы. А Україна повернеться. Обов'язково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазов'ї, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією. На Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині і обов'язково в Криму. Президент ишгалжелеріні Украин шерлері ұжыметілмесінден себептен бейелеп Украинаға мойым іздешлерінен келіші аққанда хабер етті. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують. А головне, працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави.
Оборонна підтримка, зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна підтримка нашої відбудови. Кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають пам'ятати усі, хто був наділений владою. Дякую всім, хто сумлінно працює на державу. Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Бу комбузге де келде сізге işgalciler. Meclis reisinin birinci muavini Narimан Желял, Аға Қардаш, Азиз Вясан Ахтемовлар Қырамнан сөзді юқары махкемесінде сөнки сөзін айтты. Işgalciler оларына Ахмеджет районынан Аңғара, Перевальная койынде işgalcilerinin арби бөлігіні газнен темен еткен бору патлатылмасы ве патлайжы мадделер сақлап ташылмасында қабатлады. Işgalci прокурорлар эпісіне 15 ел апыз жезасы ве 600 bin ruble para cezası belgilenmesini talap etdi. Narimан Желял bu keçken sene teşkil etilip, ilk sefer Kiyev'de keçirilgen Kırım platformasının samitinde iştirak etkeni için intikam olğanını kaydetti. Bunun beraber Rusiya tarafından Kırım işgalini tanımagan Kırım Tatar halkına bir baskı olğanını aytdı. Мой арест имел целью не только месть со стороны российского государства за желание и способность выражать свое мнение и отношение к происходящим событиям, но и стремление вселить страх в людей, разделяющих подобные моим убеждения и ценности. Как сегодня сотнями преследуют в России людей по ложным обвинениям лишь за то, что они хотят мира и своей, и соседним странам, в первую очередь Украине. Более того, уголовное преследование в отношении меня, активиста Крымско-татарского национального движения, делегата Курултая и первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, имеет целью объявить вне закона, навесить ярлык терроризма на всю систему демократических представительных органов крымских татар и тем самым открыть путь массовым репрессиям в отношении коренного народа Крыма. И это не просто очевидное и логичное умозаключение. О таком намерении специально или по неосторожности со мной поделились в стенах ФСБ. Уч siyasi mabusте, uç sonki sözünde uydurulgan ve sahte cinayet davanın inceliklerine geçmedi. Çünkü onlar advokatlarla beraber bu proses çerçevesinde hem kabahatlaf hem de dava uydurulganını ispatladılar. Hatta kabahatlaf tarafı celp etken şahitler sözde mahkemeye gelip azaplarga çektirilip altında mabuslerge iftira atmaga mecbur olganlarını bildirdiler. Onlarını elektrik toknen kıynaganlar. Mahkemeden evvel bergen tanıklardan vazgeçtiler. Elektrikanen mabus Hasan Ахтемов azaplarga çektirildi. Son ona FSB'de uydurulgan vesikalarını imzalatıp, patlaf yapılmasında kabahatını öz boyuna alıp, kamera ogunda açıklama yapmaga mecbur etkenler. Narimан Желял ve Aziz Ахтемовlar ruhi cihetten baskıga uğratıldı. Narimан Желял o sonki sözünü yekunler eken, bu davanı uydurgan insanlarga müracaat etti. Каждым правильно поставленным свидетелем вопроса, каждой выявленной ложью, каждым убедительным аргументом против фальсификации дела мы словно скальпелем патологоанатома вскрыли разлагающийся труп российской правоохранительной системы. Во время судебного следствия я стремился взывать к совести и рассудку всех его участников. Свою человеческую миссию по спасению тех, кто участвовал в фальсификации данного уголовного дела, и ее поддержание я считаю оконченной. Дело за вами. Приговор вы будете выносить не нам, это ваш приговор. Ибо в судный день вам не помогут никакие фальсификации и лжесвидетельствования. И когда справедливая кара за вашу несправедливость вас настигнет, возможно, вы вспомните 3 наших имени, а скорее гораздо больше имен. Narimан Желял, Aziz ve Hasan Ахтемовlar keçken sene sentyabrının 3 ve 4'ünde evlerinden hırsızlanıp başlarında çuval ve ellerinde kelepçelerinden alıp getildi. Kun devamında onlar ne yerde bulunğanı belli de geledi. Üçünü de FSB mağazında tutup himayecilerini geçirmediler. Bu vakit Hasan'ı elektrik toknen kıynap sonra Aziz'le beraber ormanga alıp getip yanlarında atıp öldürüp taklidini yapıp diversiyada ve silah taşıp saklamasında kabahatını boyunlarına alıp Narimан Желялға omuzdaşlık etti dep
ифтира атмага мejbur etkенлер. Желал кечкен махкеме топлашуында өз мунакашаларына екунлер екен даваны уйдурганларга муражат етіп, ярамада ишгалден азат етілгенне кадар Кырымда калмага азырлармы деп сорады. Дава бақылмасында иштирак еткен сөзде уч махкемеджи аман-аман бір айга Меслият одасына кетті. Укумны сентябрьнын 21-нде сеслендирмелелери. Ярарлыклар ве Украин девлетчилиги кубетлештирилмеси. Жесурлук ве федакарлык үчүн Украина президенти Володимир Зеленский курултайынын сайлап комиссия рейси Заир Смедляны ярарлыклар үчүн 3-нчы басамак орденден тагдирледи. Айны орден арби имам Саид Исмагиловке де берилди. Ярарлыклар үчүн 2-нчы басамак орденнен фристайл спорт чешти боюнча Украина жыйма такымынын идманчысы Энвер Аблаев мукафатландырылды. Женг ветераны Смаил Меметовке жесірлік үшін 3-нчы басамақ медаль өлімден сон берілді.